Halaying Commander Kalamat Iking Sharem Hakmat ka Askomrit Daiway Lanot Goal. Lengbakani ke Shikul Halaying Commander ka Askomrit Kalajam Chak Quarter Final Dag Batam ya Commander Daat Leway Goal Aggregate Lengbakani ke Goal Kebala Head Daw Ronan Lodi Hakamnet Basapaway Kebala Penbo Daw Antonio Krisman. Kublai pi barok ki perlok perjor ki baju sang tenan ban sengap ki video hakan ke channel. Haba passion ni ke jingle kai dei ke mana jet ke baklain dan ribuai persen. Henry ke jingla ban yele kai bha orang apkul ke askomrit la pelong ni ka ban mat ke jing syarem. Kani ke dei ke sen ke ban riu bak mana jet ke syarem ha ke round 16 nak ke khatlai teli ke bakal yo rung sya ke round 16. Haba pai pat ke askomrit dei ke balala ban penrem ya ke lado ha ke Champions League ki ban ke English Premier League. Kata ada ke Liverpool ke bala debra ya ke Champions League ke askomrit ke depan penrem kentup ya ke Chelsea bat ke Man United. Haba pasyo show ke Man United ke long ke tim ke bas New York ha menta ke semai. Ndak basyarem ha ke EFL Cup dan ha ke round 16. Bat syakan jadro ha ke Middlesbrough ha ke FA Cup lemba ke time breaker. Menta ke Man United ke don setang ke English Premier League. Wat ke English Premier League ro ke hab ban ye kun tenge namar ke ban ye rung syaka Champions League menta ke semai. Kat hadu menta ke Man United ke dang don ha kerdan ke besan. Ke hab ban ye kun dayap ban ye bat ya kerdan ke besau kenang bakan bo jeka yalade ha ke Champions League menta ke semai. Ki tim ki banyak ni ya kerdan ke besau dei ke Arsenal Tottenham bat ke West Ham. Haba pai pat ke wei ke jingle kai menim step habdang ke ejak persya ke Benfica ke ejak kelamat ke jing syarem hakmat ke Benfica dalai la arkol aggregate. Ke jingle kai halaying jang ke ejak kelamat ke namrem hakmat ke Benfica daiwei la not goal. Haba pai ke Benfica ke long ke tim ke badan bok ban yo ya ke shikol namar ke yo ro tang ke wei ke shot on target. Lembakan ke gol na Darwin ke Benfica ke yo ban po jeka yalde ha ke quarter final. Haba pai shusho chane ke ejak ke klan handon 100% ke position Henry kumjo kelamat ke jing syarem kum basyarem ke Man United. Kalau yo ado kan real to league shot but at league shot on target Henry melawat penkelai ke syak gol. Haba pai pat ke jingle kai ha ke semifinal ha ke Indian Super League walada ka Jamshedpur ke snyo scam ban penrem nya Kerala Blaster Henry klemla ban le yai. Ke jingle kai ke long ko bak luj bha namar maris dak ke Kerala Blaster ke latam shkmat dah menit ke bakat pra. Ke Jamshedpur ke la persang ban penpai ya ke ngekol bat dai ha ke menit ke basan peu ke la penpai ya ke ne ke shikol. Henry ke jingla ke rangale kai ke Kerala Blaster ban yara ya ke gol. La pelong ke Jamshedpur ban mat ya ke jing syarem namar kala syatam dai beda not goal hakalek ke banakong. Lembakan ke shikol da ke jing ya Kerala Blaster hakane ke jingle kai ke baar kala tam da ar levi goal aggregate ya ke Jamshedpur. Wala da ke Jamshedpur ke job ya ke League Shield ke yok ban rung ke AFC Champions League. Henry Snewbok ke klem yok rung ke final kumba job ke Mumbai City ha ke semai baladep da ke job baro ar ya ke League Shield bat ya ke champion ha ke Indian Super League. Haba pai pat ke Kerala Blaster dei ha ke sin ke balai ke lapoi ha ke final ha ke ni ke Lampung. Ke jingle kai ha ke semifinal ke Bakado Shibin Med ke 8 game mohon mekan kan kun bersya ya ke Hyderabad ke balai syatam lupa ha ke Hyderabad da ar lebih gol aggregate ha ke lek ke Banangkong. Haba pai ke Hyderabad dei ha ke sin ke Banangkong ke rung sya ke semifinal. Haba pai pat ke 8 game mohon mekan dei ke belarung bon sen sya ke final ro like tang si semoi bakal duk rung. Ke jingle kai kalong ke basang shit Shibin Med hatu ke idke mahan bekan kan duk rung ni menta ke semoi sya ke final. Haba pai ke jingle kai ha ke round 16 jang ke Champions League Shibin la shine step ke lile kan yakun bersya ya ke Chelsea. Haba pai ke Chelsea ke kendo Shibon ke jing nak sanction ke balasya kentai. U director jangka pat kumcuro utrai jangka ke kendo Shibon ke jing kam New York show banwan lengba ke flight Sepak France ke lahap banyai lengba ke bos. Ke jingyai da ke bos ke simpor ka kumba pra kental ni speu kenta ye. Kani kan bu jing ya ka banyak kun bersya ya ke Middlesbrough ha ke Fakon. Kan simpor ke Chelsea ban wan pai pat na po France. Ke jingle kai ke baar pat la shine step dai pedeng ke Juventus persya ya ke Villarreal ke banyak kai ke jingle kai ke penengkong damar de vehicle. Kala lika kala rung la art legitim ke Ascom Red bat ke Real Red karba na English Premier League pro dai art li dai ke bala rung ke Man City bat ke Liverpool. Ke English Premier League kadon sa ke Chelsea
kumjoro ka La Liga ka don sa ka Villarreal. Te perlong ngin pait kan no ligi tim na La Liga ban yarung sa quarter final bat kat no teli nak English Premier League hadin balakut ke jingel kai ki bakhado shibet men met lane la chan step rangam. Haba pai si jingel kai ha ka Europa League round 16 kan wan pai la chan step ha ka por men met ka Barcelona kan yakun bersya ya ka kata Lazare ha ka lek ka bar namar ki dang kai klem dan belak ban tap gol ha ka lek ka banakong kan ba ka Atalanta kan yakun bersya ya ka luar kusen rencar kan yakun bersya ya ka Crevena. Haba pai pas ke jingle kai hab den ka RB Leipzig bersya ya ka Spartak Moscow la pendono namar ba ka Rusia ka Hertma ya ka Ukraine. Te perlok tangkini ngini kendo pat ha ka wei ka video kublai shibona.